Danke bafethu. So uTsovile akaziwa yi-captain ye-Orlando Pirates sewone uSaleng ngokuthi angayi laphana ku-Kaizer Chiefs noma Kaizer Chiefs akusiyo i-team engakwazi ngempela ukuphakama khona abonakalisa ithalente lakhe. So wenza ama-example like ngama-players a-different laphana ku-Kaizer Chiefs ukuthi bheka uSirino bekuwu-Sirino oyinkunzi ngempela o-strong uMamelodi Sundowns edlala kahle, but ama-player around yena awekho good enough ukuthi naye amsize uSirino, kusho ukuthi isikhathi esiningi vele ulwa yedwa, yabona. Ngiyayi-interpret-a ukuthi uyisho kanjani uTsovile akazi le ndaba. Umenshine noKhama Billiat uthi phela uKhama Billiat bekuyi-player ngempela eligudi kakhulu, but mefika laphana ku-Kaizer Chiefs akuzange kusaba uKhama Billiat lo simaziyo. Kwenzakala noKhama Billiat, wakhuluma nango-Kigen Dolly then wayevala-ke futhi ngoSirino ukuthi phela uSirino ngeke akwazi ukudlala yedwa asarawundiwe ama-player ku-Kaizer Chiefs, yabo. Uyasho ukuthi ukuya ku-Kaizer Chiefs kuzomcindezela kakhulu umuntu lese ufana noSaleng ngoba udinga i-support, yabo. Udinga i-support ngempela, uzostruggle naye, uzostruggle njengoSaleng because-ke akekho noma ayikho i-core strong team laphana ku-Kaizer Chiefs. Wonke umuntu nje akakwazi ukufitha ku-Kaizer Chiefs noma kuthiwa uyi-good player, but ku-Kaizer Chiefs ngeke ukwazi ukufitha kahle noma ukushayina kahle, yabo. Ingakho amenshine lama-player lawa good ngempela, oKhama Billiat, oSirino, oDolly, ukuthi okay uyaya ku-Kaizer Chiefs but u-Kaizer Chiefs ayinawo ama-good players. So noma ungabe ayi-good players uzocindezeleka kakhulu. Sikhumbule ulo Kigen Dolly uthi i-pressure beyikuye laphana ku-Kaizer Chiefs ukuthi ayikhiphe ehlathini nanokuthi abe yi-stand out player. Bowubona uKigen Dolly bedlala benawo ama-glimpse lapho, ama-good moments ku-Kaizer Chiefs, but-ke because ama-player fairly yabo, kuneqiniso kule nkulumo kaTsovile kazi because i-Kaizer Chiefs i-team enkulu number one. So mabazokusayina ube i-big player uhola iy'mali ey'nkulu, i-pressure izoba under wena isikhathi esiningi. Abanye abafana laba abahola mhlawumpe o-50,000 abanandaba nabo kakhulu. Wena uzoba i-target man ukuthi uhola imali enkulu but-ke awuphefomhi to i-team, but ababheki ama-fans awasabheki i-team yonke, bazocindezela wena wedwa isikhathi esiningi. Le nto beyenzeka uKigen Dolly noManyama, I think wafeyisa same thing. uKhama Billiat bombona ukuthi uyadlala umfana but i-team around yena ayikho good enough, yabo. Baningi kakhulu abadlali abagude mabaya ku-Kaizer Chiefs bangakwazi ukushayina kahle, yabo. But-ke sobona ukuthi le ndaba kaSaleng lama-rumours lawa aphumayo ukuthi azophelela because kuyavela ukuthi i-Kaizer Chiefs inayo ngempela i-interest to uSaleng. Danko bafowethu.